que le todji ou que le radio JVA me va do we agbo le nu que novia glonta pastor me be novi de konyo pastor onye me va afia me wene enu yo me wona le Lagos la le yaoda gbe nukunu pe nyonyo pe gapopoa e gatro gbova ale gbegbe bena maganye judopomo nyakaka ye nukunu anovamo voa kosida nukunu anovame kosida nuse anodo amisisi yike ngena kokutie le apomemea e gatro gbova meda akpena petoa apeto akpena o enu yo kata mie note vai enu yo kata bunami enu yo kata mie wonata gake mi me gale wo moa otro gbova le Yesu penkome fofo mie de akpena o le fiansi ya mie yira onko mau nyede nenye mau gane de nye nti kokwepe mau amenuvela mau nenye ye mi le bia fiansi ya bena wonu se ne didi garden tom eye apeto wonu kunu penusen doyoyo penusen gadede penusen na hle kode afi le fiansi eye na kasia mesia menchi mebede na kasia gbesia gbenchi eye be enugao ye na wo le agbesia gbe mefiansi le radio aji ameyo le toju la fisiafi le miape jukom le Togo afisiafi le miape Africa pe anyigbaji afisiafi America Europa Asia afisiafi na tro agbesiagbe le Yesu penkome wonu nyede le woduko dome nyede akpena o elabena mie nyebena le donti na mivo le Yesu penkome ye mie dogbedale gadogli glo amen bubu kafina no anyi amen maune yirao no anyi fa azon yike mie va le fiansi ya mie gale nu pomcho Emmanuel ebe mau afunlela nous vont pe avulela yenye Amerika yike atem aleavu le miape agbeme avulelea ye gomere elabena mau enye mau kokoe enye mau jojotom enye mau yike le blibo eye mau elefu nouvondi eye ebufon nouvon eye Christo yenye mau vi matem atitre de fofanti o matem aglobe o tonye o nous vont peu fond bouboua o menyobe la bouffon nous vont menyobe na bouffon nous vont Christo matem awe Christo mauvila ele de kawo megbakple fofoa eye Christo eva abe mauvila enen eye esiaya ewona maupe lolonu eye gbedea Christo ma titre de maupe lolonu nti o matem a titre de enu yike fofo aglo nti o amegbeto ebufon elabena amegbeto ejo etramo eye mauvila matem ava aglobe a mi nouveau odi a mi vo mi awo no agbele nouveau me elabe nyeme bufon e matrewo nyeme bufon ahasi wo evila matema onenemo awo voa eva bena wa anabe aboyomo navo aboyomo na kpo katutu bena ameyonya aboyome na ahasiwo ameyonya aboyome na agbe podi nonoa eva be ya tukao ebe nyeha nyeme bufon o ahasi ke no wona nyeme bufon o va hei eye megawo nouveau ke o yenye amerike blabena ebe nyese o globe megawo ahasi o eglonenema voa gakenye ya mele glonami be ne kpo nyonu eye wo dro le jimela bena ne wa hasi kli koko le wo jime Yesu bufon ahasi gake evan bena de ya leafu le ahasi wala matre wala bakple fiafi
agbevu ame yiwo katã le agbe le nu vɔ̃ mea Yesu va bena yeatu ka wo. Eva bena ɖe yana wo tsɔtsɔke. Yesu va tsɔtsɔkea menyi be egɔme nye bena mebu fɔ nu yi ke ne wɔna tsã ye o. Ne mebu fɔ ahasi wɔwɔa nu ka ta ye wògblɔ na nyɔnua bena ɖe nyɔnu dzo yi eye megawɔ nu vɔ̃ gbe ɖe wo ke oa. Ne ɖe Yesu da asi ɖe ahasi wɔwɔ dzi, ne ɖe Yesu lɔ̃ ahasi wɔwɔa manye ne egblɔ na nyɔnua be dzo yi eye megawɔ nu vɔ̃a ke o. Anye ne egblɔ nɛ bena dzo yi eye nagava yi wɔ ahasia ke elabe nye mebu fɔe o. Vɔa Yesu bu fɔ ahasi wɔwɔ. Ebu fɔ nu vɔ̃ wɔwɔ eye le xixia me ebe ɖe ele gblɔ be míele dudoƒo mɔnyakaka eye míle nu ƒom tso amenuveve ŋuti, míle nu ƒom tso Emmanuel ŋuti, eya ta mate ŋu ayi edzi anɔ wɔ nu yi ke mewɔna tsã awo. Yesu va abe avuléla ene. Emmanuel, Mawu avuléla na fɔbula ne le bu fɔ nate ŋu ava aƒetɔa gbɔ le dzimetɔtrɔ me eye nava eye nagblɔ be aƒetɔ tɔnye medzɔ o, aƒetɔ medze agɔ elabena menye be aƒetɔa bu fɔ nu vɔ̃ eye esi vi la ele ɖeka wɔwɔ megba kple etoa ta la ebu fɔ nu vɔ̃ ƒomevi ɖe kpekpe gake eva abe Emmanuel ene bena wòalé avu mi le Mawu dome, bena wòalé avu le mi gba kple Mawu dome eye wòwɔ vɔsa ema yenye bena alé avu le Mawu kɔkɔetɔ la gba kple amegbetɔ bu fɔ la dome. Le Mateo etagba kpukpui blavevɔ ɖekelia adi nutuvi ŋu eye nayɔ yeƒe ŋkɔ be Yesu. Nayɔ eƒe ŋkɔ be Yesu elabena eyae la ɖe yeƒe dukɔ la tso woƒe nu vɔ̃wo me. Emmanuel, Mawu avuléla na fɔbulawo. Mina miakpɔ mawunya ƒe ɖoƒe gbãtɔ yenye avuléla le Mawu kple fɔbula nu vɔ̃wɔlawo katã dome. Avuléla le Mawu kple nu vɔ̃wɔlawo bu fɔ, nu vɔ̃wɔla bu fɔwo. Makpɔ esia le Romatɔwo ƒe agbalẽ tatɔ̃. Romatɔwo ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpukpui wolia abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena ame dzɔdzɔe aɖeke meli o. Le kpukpui ɖeke ame aɖeke meli. Egblɔ le kpukpui ɖekelia me. Ame aɖeke meli si nya nu o. Nu ka ŋuti o. Wo katã wowɔ nu vɔ̃ elabena wo katã wokpɔtɔ le nu vɔ̃ wɔm le Kristo manɔe me. Yeƒe amenuveve manɔe me. Yeƒe ŋusẽ manɔe me. Bena ame aɖe naxɔ katutu o la, ame sia ame atsi nenema. Ebena ame aɖeke meli si nya nu o. Ame aɖeke meli si bia Mawu ta sena o. Ebe o nye dukɔ wole do gbe ɖa, wole do gbe ɖa, wole dzi dɔyɔyɔ, wole dzi nukunu, wole dzi nunana, wole dzi ewaba gblẽwo ne dzi ɖe dzi eye wole dzi Mawu hena wo ŋutɔ wo ɖokui. Enu yi ke woate ŋu axɔ tso Mawu gbɔ, womele dzi Mawu bena ɖe Mawu ne xɔ yewoƒe dzi, woatsɔ woƒe dzi gbakple woƒe agbe sɔ na Mawu bena woƒe agbe nakɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti o. Enuma ŋuti wole gblɔ bena ɖe ame aɖeke meli si nya Mawu o, ame aɖeke meli si le Mawu ta biam se o. Kpukpui wuieve wo keŋ wote ɖe aga. Wote ɖe aga. Wo katã tim xixiametɔwo katã, ŋutsuwo, nyɔnuwo, wo katã wote ɖe aga tso dzɔdzɔenyenye gbɔ. Eya ŋuti ye Yesu va ɖo. Ele bena míase gɔme bena ɖe enyagbegblẽa kafi enyagbegblẽ nase kafi nyanyuie nava. Ele bena ɖe nyanye be mitre mɔ kafi ne woatsɔ Yesu sɔ ɖo ŋkume na wo. Yesu yi ke va, Yesu yi ke aɖe wo tso mɔ vɔ̃ɖia dzi. Mikpɔa, womate ŋu aƒo nu ƒo tso ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti ne womeƒo nu tso nu vɔ̃ ŋuti o. Elabena Yesu va bena wòaɖe ame. Eva be wòaɖe wo tso nu vɔ̃ me. Eye Yesu mele dzi bena ɖe mianɔ kɔ alɔgbɔnu le nu vɔ̃ me, mianɔ ko nu le nu vɔ̃ me, mianɔ ɖu miaƒe nu vɔ̃ ƒe azã eye miava ɖo Yesu gbɔ abe o Yesu enye ya lo. Melɔ̃na nu vɔ̃ nye ƒe nya gbɔ ale gbegbe. Mesena vivi le nu vɔ̃ me ale gbegbe. Mekpɔna dzidzɔ le nu vɔ̃ nye ŋuti be Yesu tsã va se vivi le nu vɔ̃ me gbakple m. Awo ne va aƒetɔ la gbɔ ɖe ne nye bena ɖe
enya vɔ̃ɖi ɖe ne sɔva agbewoa ehia mawu agbewoa etsitre ɖe mawu ƒe dzidzi ŋuti agbewoa enye nu vɔ̃ ƒe agbe esia yi eye ne va gba kple nyavɔ̃woa nu vɔ̃woa eye le be yesu nye si nyemate ma ɖe ɖokuinye o nye ŋutɔ me dze agbagba ʋuʋua nyemete ɖe ɖokuinye o nyemete ɖe ɖokuinye dogo le nu vɔ̃ mo nava eye naʋu eme bena wòe nye nu vɔ̃wɔla ewòe bu fɔ le mawu ƒe ŋkume eye na ade akpe na mawu fofo la bena edɔ avuléla ɖo ɖa avuléla ma yi ke va bena wòale avu le wò nu vɔ̃ la gbakple mawu dome le kpukpui wuitɔ̃lia me kpukpui wuitɔ̃lia ebe yɔdo si le nuvo la yenye woƒe ʋeme aƒetɔa ebu fɔ̃a ebu fɔ̃e elabena nu vɔ̃ɖi le dogo tso ame sia ame ƒe nu me alakpadada le dogo tso ame sia ame ƒe nu me enu vɔ̃ɖi enya gblẽgblẽ enya ƒoɖiƒoɖi enya ʋeʋẽ ele dogo tso ame sia ame ƒe nu me mawu bu fɔ nu sia eye kristo hã ebu fɔ enu yiwo katã fofoa bu fɔm ebe esia ede vovototo mama le kristo ebe nye kple fofo nye mie le ɖeka kristo meto vo le fofoa ŋuti o eye wo katã wowɔ ɖeka tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me megava teƒe ya eye nanɔ susui bena ɖe ye dzesi bibla ƒe kpukpui aɖe eye gblɔ be evi la mewɔ ɖeka kpakple fofoa o bena vi la meda asi ɖe fofoa ƒe nya dzi o bena evi la ya mebu fɔ nu vɔ̃ o evi la mebu fɔ nu vɔ̃ o mebu fɔ fififi o egɔme be lele ma fofo la ɖa tso vi la gbɔe ma yesu gblɔ bena ɖe nye kple tɔnye la ɖeka ye mi le ebe ɖe yesu wɔ ɖeka gba kple fofoa ne le nye nu vɔ̃ la ɖe ebu fɔ nu vɔ̃ ebu fɔ nu vɔ̃ ƒe agbewoa vɔa eva abe avuléla ene bena ɖe wòasɔ avulélé sɔ va wòle wògba kple mawu dome nenye be nu ɖe dzɔ le agba kple be dome ye wɔ edze agɔ le bɔ dzi eye edze agɔ le bɔ dzi eye wò edza lé avu le wo domea ɖe mava yi gblɔ bena ɖe nyemebu fɔ nu yi ke ne wɔ ewò bea nyemebu fɔ o mawu ya ebu fɔe eye nagblɔ be nyemebu fɔ nu yi ke awɔ elabena le ɖo la bu fɔe le ɖo la bu fɔ nu gbegblẽ yi ke amea wɔ agbebada yi ke amea nɔ le ɖo la bu fɔ nu gbegblẽ yi ke wowɔ vɔa lele bia tsɔtsɔke vɔa nele bia bena ɖe eʋe yi ke le wo dome bena ɖe edzre yi ke le wo domea bena ɖe eʋea natsu ʋe ma enuma ŋuti yesu va be yeawɔ ebu fɔ nu vɔ̃ enye bena ɖe nenye ame le mɔdzi eye nenye tsɔtsi ɖe kpekpe me vi tsɔtsi gã aɖe ne yina ne eha gã aɖe le ye ne yina eye nenye nu vɔ̃ la ɖe yesu bu fɔ nu vɔ̃ wɔla gãtɔa kekeake le afi sia afi le du ɖe kpekpe mea yesu kristo bu fɔ nu vɔ̃ vɔa ele di bena ɖe yealé avu le nu vɔ̃wɔla gbakple mawu kɔkɔetɔ la yi ke le dziƒo dome eye nenye be eɖe nu vɔ̃ dzo nu vɔ̃ɖia la ɖe ɖa le wò nuƒoƒo me le wò ʋe me ebe woƒe ʋe yɔdo si le nuvo la yenye woƒe ʋe me woƒe aɖewo gblɔna nya vivi ŋaneŋanewo fliwo ƒe aɖi le woƒe nuyiwo me kpukpui wuinelia kpe ɖa kpɔ kpukpui wuinelia ɖa fiƒode kple veve heliheli yɔ woƒe nume fũu ebu fɔe veve heliheli ebu fɔe kpukpui atɔ̃lia woƒe afɔwo ɖe abla ɖe be woakɔ ʋu ɖe anyi wokpuna du le ame bubuwo ƒe agbe ŋuti bena woatsrɔ̃ amewo ƒe agbe mawu ƒe dukɔwo woawu wo mawu bu fɔe amewuwu enye fɔ bubu nu vɔ̃ eɖanye le wɔame kple atike yo alo le wɔame gba kple ati ɖe yo alo lãnu ɖe yo mawu bu fɔe nu ka tae ma bu fɔe o ɖo
mawu ewo amegbeto sia amegbeto eye esi mawu amegbeto a ele di benade ewo dodo de nutumanti ewo tamedodo de amemanti eya ta amegbeto de pepe ikela wu amema ikela wu nyonuma alo ikela wu devima ela bena aha le vai fofu eye menye benade de vima yike le podomena wa menyanu ko jaba sun chomo eye ne wu de vima eye ne gbobe mawu ma bufonu mawo bena ye va do pomo nyakaka bena ya to Kristo deji bena ya asevivile ye pe nouveau me mese gomenyo Mese gomenyo le trois Christo sous amebubu yema bena Christo la no sevivi ano kpojijo le nouveau wanti Yesu a enye avulela me le bouffon o choida el abena amenu veveli mau pe nu blani popo mau pe dometotro eli Pakpukui oui atolia le kpukui oui atolia me wo pe afo da blabe wa kobude ani kpukui adelia gbegble ple jogbevun le wo pe moju Christo es Christo e wo de ka gbakple fofola eye wo bufon gbegble fofola ple vila wo wo de ka mega maudo molo enui fofola lona vila lona enui fofola lefua vila han lefui enu si fofola bufon Yesu ha bufon Yesu bufon amepe agbechochron Yesu e bufon sogavio pe agbechochron Yesu bufon de kakpi mao de tugbi mao bena nous po yike ne ponanao kadede yike le ogbakplo dome nous vont pas gbe yike le nonado da devi mo gbo e bufon nenepe enu wona ebe kpukui andreliam eye wo menya nutifafa mola o ejre wo gasia game yo wona jirpe devio o wona jirpe amegako o wona jirde nunyonti o wona jire anu apa wom de amope dodo amope nglededo amope susuo o wona patitre ngonglo kokonti o wona patitre delanti ela bena nuti fafa pe moi o menye o mawu bufon adawo wo pe gbopoma anu apa wom anu jire wom anu afun wom titre nunyonti awuno wo apatitre de nyatepianti anapa wom titre de enufiafia nuti fafa pe moi omenyo kuku wi nyilia mawu vonvon adeke mecho gale nukume na o obe yo le suba mawu eye le jinu wi velia yikenye Christmas pe eyiya olayi churchi eye omeyi chope ape gome jeje Paulo eye goha yi ke wo yi de churchia wo pe atukpao petesi pe go le apate menao eye wo pe nouveau pe zoho le wosi eye o yina de esan daka ome ola yi de redu pe le zame wa fe wonu gbegbo le afima enumanchi apeto ekplomi va tepe ya benare enu ine wonata enu ine nyetare maga weke o agbele nonacha maga no wom o ela bena mi va peta yemi le doto mi le senya cho Emmanuel Yesu Kristo yikenye avunlela le mawu gbakple amegbeto yike wonu von la dome amesia me adogo Kristo le fiancia Yesu bouffon nous vont voir me bouffon de joma vomenvo hare o ebe va atweke o probe amen nam la fima Yesu atuka o bronambe amen la fima eyanti ye wo probe na re ebe hey eye mega wo nouveau azon o ema yenye Kristo tope agbea ne dogo Kristo re Kristo cho nouveau o ke o eye wo letina o eye egblona be na re nouveau ma yikene wo a ejebe na yizoma vome kafi gake fifi yare nyeme kpo bufon o be na yizoma vome o vo me now de popo me now
amenu veve mena agbe yeye ale gbegbe benare ne le joyi la megawo nuvo azon o vo ne nyare ame adoliri wo ya de ko vana apeto apen kume eyo o me de na nuglecho nu igbo mawu le nti o me de na nuglecho enu iko wo na nti o enu ike semola o me de na nuglecho nti o mawu penya ele no abenu kokoto nu kokoto yike abosanso de wo pe jime ayekoe oleva ole di doyoyo ple garede ple nukpeto ye kojimu ole ye wa pa aga kpoto anu abale ke ole tene va wo ya maga trojo yi aga nu abale ke ne le tan ene o nipa le miape judopo monya kakao dometo de kame wope choti de ye o wona wope nuku ngenge eye Kristo to ya honkokoe ye koe eye trotromelio ao disikere matrovazu enude ike anye nuvon benu ao Kristo re tado jinu lesi na amemao eye minami akpokpuwi asiekelia le kukuwi asiekelia mem ke nyenye bena nusi sela le gbogblomla etone na amesio le sela me bene amesia me penu na tite eye hihebli bola kata na zufodila na mawu eye hihebli bola kata na zufodila na mawu nukanutio ela bena hehela kata wonuvon nukanutio ela bena ameo kata otremom eye mawu le globe mitro gbovala eye wodo Yesu Kristo avunlela le mawu ple amegbeto odome bena Yesu Kristo na le avunle mi ple mawu dome eye ne avunlele pe doma va mela mi me gayi na di le nouveau me o nouveau imie wonata mi ma gayi di anowom o mi na mi akpo Yakobo tafe pipi wolia Yakobo tafe pipi wolia ele globena ela bena amesike ale sebli bola mede asi ke wa dade de kadila e davode wo katanuchi ebe amesiame yike le mawu penya e konya cho mawu gbo eye wo davode de kape konchi eye wo gbo benare me wodo kataji kloe eye de kape ye to le wame ebe mau shadupela me wona do nenema o afia ele globenade ne le sebli bola kata mede asi eye ne le sebli bo kata mede asi le va ne vai dale de kape konuchila ne davode wo kata nuchi fofola ikele globena fofola bakple villa o wodeka e villa e dasideji bakple fofola pakukuwi de kelia e la pena amesi globena megawo ahasi ola e gloha bena megawu ame o azon ne wo ahasi ne me wo ahasi o ke ne wu amela e trozu seji dala apetwa le jibenare mia debubu yepe nyanchi apetwa le jibenare mia debubu yepe dodonchi ele jibenare mia zonde yepe njojome aji maupe jojome eti trede nuvonchi enumanchi wodo afunlela dora menyibenare wa mia do wa do taflachi na mia pe nuvon yo menyibenare wa londe nuvon wo jinami menyibena wa do jipo na mi le nuvon wo me yo va wa demicho nyape nouveau me yenye avulela yentie wo globena na yoye penkobe Yesu ela bena eya de kahonku Kristo de la eya madeka pe yeva be wa demicho nyape nouveau me eya la de yepe jukola cho wo pe nouveau me minamya kpomo nyape do pe velia yenye amenuveve ma amenuveve pe do na fukpe la gan nouveau de ege na fukpe vana nyenye eye jojome nunyala onyasia
eye ame yiwo nye dɔkitawo onye eye ogblɔna na mi bena cigarette yoyoa enu yi wawɔ le miaƒe numea egblɔnɛ enu yi ke siga yoyo la wɔ le miaƒe agbe me kpetesinunu la wɔ le miaƒe agbe mea ogblɔnɛ na mi enu yi ke dziku awɔ le miaƒe agbe mea ogblɔnɛ na mi enu yi ke hena dɔléle geɖewo vana ogblɔnɛ na mi eye dɔléle wo katã woƒe kea enye ɖeka eye menye biblia me wova kpe lolo voa enu yi wo srɔ̃ mea ye me yo kpe le eye wo zɔna ɖo ɖe eye amewo wokplɔna amewo ɖo eƒe 8 eƒe 20 eye esi wonye sɔheviwo eye le woɖo eƒe 15 woyɔ wo eye wokpɔ woƒe lãmesẽ ƒe ɖoƒe eye ame venaviwo ɖeka la nɔ agbe nyuie nɔm agbe yi ke le ɖoɖoa nu meyɔna cigarette o eye menɔna kpetesi o alo mewɔna gbevu o eye velia ya ele nɔ nzɔmanɔmanɔ ƒe agbe ele nɔ aɖaʋa ƒe agbe eye egble yeƒe agbe yeƒe lãmesẽ eye tso ƒe 15 kaka sɔ yi ɖe ƒe 25 miakpɔ bena togbɔ be wonye venaviwo ta eye woƒe agbe woƒe lãviwo ɖi wo nɔnɔwo kloe voa ɖeka le lãmesẽ me eye ɖeka ele ku nuka ŋuti o dɔléle ele wui mikpɔa dɔléle va ɖo lãme nɛ menye bena nuka menye be miele xixia me ye mi le gbɔ̃aya ye mi le nɔtsi nyateƒe gake la dɔléle vana eye wònana gbetɔ kpena fu nuka ŋuti o le nu vɔ̃ ta mikpɔa esɔna fɔbubu gena ɖe mia me esɔna fɔbubu dena ame me eye ale yi ke wowɔna dɔ ale yi ke enu sia nu yina edzi le ememe la miekpena fu le miaƒe nu vɔ̃wo ta eye azɔ ne le edzi yim nenema kaka ne va yi ku le dɔléle yi ke va me to nu vɔ̃wo me ne le ku tsi nu vɔ̃ mea nakpe fu tso mavɔ me ɖe mavɔ me enuma ta Kristo va eye amenuvevea ewɔ dɔ ɖe eye amenuvevea wɔ dɔ ale gbegbe bena enu yi ke le wu mi enu yi ke le tsrɔ̃ miaƒe agbe enu yi ke le kplɔ mi sɔ le dɔn mi sɔ le ɖe yɔdo gbɔa aƒetɔ la to yeƒe amenuveve mea atsɔ nu vɔ̃ ke mi eye wòaɖe nu vɔ̃ ƒe dɔwɔwɔ ɖa le miaƒe agbe me eye emegbea ayɔ dɔ miaƒe dɔlélewo dzo amen 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 nenya amewo osusu ne bena ɖe míele fɔ bum nu esia kple keme dzɔdzɔme nunyalawo yi ke ƒe nya me gblɔ na mi fifi la ne wo ŋutɔ me yɔna cigarette o voa wogba kple sigayɔla mi le dzu eye ne le yeƒe asuzɔ agbɔ ma ɖe dzɔdzɔme nunyalawo gblɔ na mi bena ɖe togbɔ be wo ŋutɔ me yɔna siga o voa ne le ɖeka wɔwɔ me gba kple sigayɔla ye me ma ɖa le gbɔ voa wogba kpli mi le dzu eye le be wònye ŋutɔ nye medza yɔ siga o voa amea le yɔm voa yeƒe ʋeʋẽa le ɖo ŋɔtsi me na o enya afɔku ŋɖe na o mekpɔa menyi be mawunyagblɔla ye gblɔ esia o voa dzɔdzɔme nunyalawo ye woawoe gblɔe. Reading from verse 17 in Psalm 107, we're looking at verse Salomo ƒe agbalẽ alɔfa ɖeka kple andre kpukpui andrelia. of their transgression, and because of their iniquities are afflicted. Bometilawo nye ame siwo kpe fu le woƒe dzidadawo kple woƒe vodadawo ta. Enu yi wowɔna womebuna yeƒe metsonuwo o
o wɔna nu vɔn eye o me dena nugble tso woƒe nu vɔn ƒe metsɔnuwo ŋuti o eye o wɔna nu vɔn gblẽna nu le wo ɖokuiwo ŋuti eye wonɔ wo ɖokuiwo wum vivivivivi ʋeʋeʋe eye wo ŋutɔwo womekpɔna bena ɖe ele he fukpekpe va woƒe agbe me o. Bometilawo nye ame siwo kpe fu le woƒe dzidadawo kple woƒe vodadawo ta. Kpikpiwi nyilia kpɔe ɖa, kpɔ kpikpiwi nyilia, nuɖuɖuwo katã nyɔnu na woƒe luʋɔ. Wodze dɔ ale gbegbe bena nuɖuɖuɖuɖu megadro na wo o. Etsinɔnɔ megadro na wo o. Etsinɔnɔa megadzro na wo o eye woƒe nutsila, woƒe susu, woƒe luʋɔ, woƒe nutsinu ɖe sia ɖe hiãti lo vɔa etsinɔnɔ mele dzro o. Nu ka ŋuti o elabe azɔ la wodze dɔ woƒe nu vɔ̃ ƒowo wotsi anyigba nikpa ne be le nu ƒom tso dɔyɔyɔ ŋuti eye meƒo nu tso nu vɔ̃ ŋuti, nu vɔ̃ yi ke he dɔlélia va dziwoa aganye vevesese gãtɔwu nikpa vevesese amea mieva dzisike bena miaƒo nu tso dɔyɔyɔ ŋuti vɔa etsia galeva wobena mi yi ɖe dzinugbãtɔa ƒe dzinugbãtɔa eye mi le nu ƒom tso dɔyɔyɔ ŋuti eye nikpa nenye be etsi ke le he gbegblẽa va mi metsu si magbã gbɔ ne mi nye bena Mawu yɔna dɔ eye Kristo yɔna dɔ eye nu vɔ̃a yeƒe dzɔsoƒea ne mi metsu teƒe magbã oa enu gbãtɔ yi ke wole be miawɔ ye ma elabena nu vɔ̃ le afi ma ne nu vɔ̃ le akɔ dɔléle la va fukpekpe la va eye woƒe luʋɔ nyɔnu nuɖuɖuwo naɖe kplɔ wo va ɖo teƒe ma. Kpikpiwi adrelia bena woƒe bometilawo nye ame siwo kpe fu le woƒe dzidadawo kple woƒe vodadawo ta eye azɔ eye ŋuti ye nuɖuɖuwo katã nyɔnu na woƒe luʋɔ ale be woɖo ku ƒe agbonu. Aƒetɔa la ɖe mi, aƒetɔa aɖe mi tso dɔléle me eye aɖe mi tso nu vɔ̃ me. Nu vɔ̃ yi ke he dɔlélia vea aɖe mi tso eme. Pastor nyaka tutu gblɔm mele hã mele to nɔ bena ɖe ne le yɔ gbekui ne le yɔ aɖitama ele nɔ be nanɔ te wɔwɔ ne le dzi be yakpɔ katutu blibo elabena gbekui ma aɖitama ma ela gblẽ nu le wo susu ŋuti nikpa susu me ƒe le miaƒe susu ɖe eye mi zãna sɔwɔna akɔntawo eye mi sɔwɔna nyametsotsowo eye mi zãna tem xlẽna nu eye mi tem zãna buna akɔnta so enuwo ŋuti vɔa ne le kpɔtɔ le gblẽ susua sɔ aɖitama ma sɔ le gblẽ susuwoa le nya la va nɔ ŋlɔ nuwo be lekpa ela gblẽ nu le ŋuti o. Ela gblẽ nu le ŋuti o ale gbegbe bena magate ma nɔ ɖo ŋku nuwo dzi o eye magate ma aga nɔ ɖo ŋku nuwo dzi o nu ka ŋuti o le gbekui yi ke yɔm ne le ta le pɔɖama yi ke gbɔm ne le ta ekaka nuwo le wo tame eya ŋuti ye Mawu eyɔna dɔa me eye Mawu la yɔ dɔ egbea eye ne yɔ dɔ vɔ ɖe enu yiwo katã he dɔlélia va me oa enu mawo katã aƒetɔa la nɔ te nu mawo le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enu ma ŋuti ye nukunua eɖo la nye ve yi ke nye dɔyɔyɔ ƒe nukunu gbakple ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nukunu mele kpɔ ame ɖe le xɔ dɔyɔyɔ egbea mele kpɔ dɔléle ma yi ke le dziwoa wo katã wola dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nyikpa Satana ele ye ŋutɔ ƒe aƒe me
ele yento yepe abome eye ne va yi do egbo le afima eye ne va yi wo de kagba ple gbevu ha mawo le nya enu ike le wema ne so agbo so de satana te eye le tona satana be satana meji benari na kpachere agbenyeji eye ewe eye neibe ewevoa ela kakagbo wa kekem ela gble agbo kekem eye ne va yi gede gbevu ha me eye ne va yi blanu gbakplo eye agbo wa anon trom satana ma gbagbo voma atro agbo kekekem ewo nu gbegbegbegble o eye mikpa gbogbo von o la ho agbo o ma ga te ma desuku o ma ga te ma po monye to aso ma te ma azon monye to aji o ma te ma pache de nu iglom ne la nu iwom ne la aji o eye ne trozu kluvi na vivi me penusen o azon ne le kpo dedia e denami eye wo chona mia penuvon kenami ne le jibe nya cho agbo na Kristo na kwa siji eye ne kwa siji eye Yesu de o eye wo chonuvon oke o gakela nu babla ine blagba ple satana me va gba nu babla ma ye gbegbe mo katava agbo me satana tono be me gayi church de ko ebe matono be a yide judopomanya kaka no ko asijia no be ko asijia na ko asiji vo anyebe kluvi nye ko ne gakpotonye nyape jime totro esimeye na choka le nu koko mo yike ne wosan na choka ne le choka vo na kpovovo eye na kpovovo blibo mebe ne kpovovo ne kpo katutu eye nemye yo Yesu penko de jiwa nye yo Yesu Kristo penko de nonomewadia kokucho ange eye tetera nyokata ajole agbome voa magatrojo agayide satana gbo agayide gbogbo gbo agayide abosan gbo agayide vivichime ke o gbobe nyema gatro ye gbo gbede o nyema gatro yide afima gbede o aha lele gbombe na abosan me ga se walo do wi na gbo sesere ne wa se magatro ye gbo ko le Yesu pen come wo peluvo nyonu nududuo kata nyonu na wo peluvo tete wo dogli pekuyi asiekelia tete wo dogli na Yehowa le wo pe hiamen le wo pe veve seseme le wo pe efuwa meme eye nouveau yike va wo jimeri tete wo dogli na Yehowa le wo pe hiame eye wo de wo cho wo pe hahame eye wo de wo cho wo pe hahame fiansi ya e de wo cho wo pe hahame me be fiansi ya e de mi cho mnya pe hahame enuma yike va il bla o tede abosam chide o cho kamale Yesu pen come Satan pe kokuti gbogbo von abo sampe kokuti gbogbo von do pe kokuti ajeto wo pe kokuti o de dala gboji le Yesu pen come en ma le jade ko obede kwa siwo iji na kwa si iji na gbobe na mouvement yo kata mo wo pa me gbenu lo gbo mouvement yo kata jidada yo kata seji dada yo kata mo wota apeto me gbenu lo gbo apeto chekem eye kasia na gbronya mafiansi ya chochoke aswasi o eye negamesun benami adogbera na segome mepa Yesu Kristo re ele yodo amiade yike nuku gbana eye wo gblo nami bena enya gbogbo nuku gbagba pe gbogbo atole me mepa satanari menye nade yike nye nule gota ye natem akpo mepa ela bena nuku ma tem akpo nuku gbana me pe gbogbo mikwa va Yesu Kristo gbabenade nuku gbana me pe gbogbo togo ame enye ame maponu eye gbogbo re wonye eye gbogbo maponu ma egere ame ape agbeme lekeke anye gbogbo yike henuku gbagba etokuku enumapo klibo chape vame cancer va agbo me a menya okata dogo la agbo me fiansi ale Yesu pen come eye egbobena amesisia engena kokutio wo kokutio le fiansi ya ongele Yesu pen come
ne kwa enu ya ntie ame adode obere obe yodo na de kemevo ela bena nuko gbogbode la le afima gbogbode la la fima ebe yodo vo do yo amevo vo ma ponu na gbogbo ma yikele chaka agbewa ela be jesi achepapa pe gbededea eye neyin be gbe ma ponu pone le fiansia me le pojijo de nti onto me be nu o le joji na mto eye jipo le pojijo ela bena kokuti o nwe fiansia le Yesu pen come egbro bena ebe edewo cho wope weme kpikpi blave edo ye penyada enya ye wo do le fiansia nu se penya yenye amisisi penya yenye enya yike nge na kokutio kata edo ye penyada enya me nusenle nyame eye ye penyala yodowo eye wo hewocho wo pe velame enuma yikele tro agbewa le hoka tutu emem ne vo ne le cho agbewo do apeto apenukume eye nu yo kata enu no babla yo kata ne ve wo gbapele gbagbo fon pe kia ne le gbenu le gbo eye ne le ve do apemea na lonu mo kata joka mo kata na lo kata na tonjo numa yo kata nye nu babla lo gbapele gbefuga mo dome sector dome na tonjo numa o alebena o ma gakpo nu sedekede joko le Yesu pen come azon mie vado do petonlia yenye maupe domenyonyo pe didiredi le maudi la veviome ameyi ke da pe na mau le esi mau cheketa mau mele da pe na o ela bena le yodonam menye akpedala na o ela bena le nam vovo popo nu akpedala mao o se na vivi o pona gomele nyatepe ape nu jona dinao menye be o gbona be na de ko be na re mo nya gbon la nyemele jibe nu yom ne le ma na yue o nu kanuchi o ne le so satana glade podome eye neva le deha satanama eye ne le globe nyemelo na nu ma mega gblonya maka o globe na re melone nanyi be o de hanu fon wa globe chochinam globe evivinam enumala jo blonam be amen ne fuwa mewa pe josopia o klonu lejia na gbobe o me pojijo me ejoji na mbe o le gbrom ale gbegbe benare nye ji me totro gbapele nye ndodo de apeto anchia wa do gomesese mina ne mi akpo salu mo pe agbale tablave pipi gbanto egbobe na apetola yenye klolanye Yehowa yenye klolanye le zayamea Yehowa yenye klolahu mebe wene wa nye klolahu eye na trocho nuvon yome na trocho satana yome na trocho ajame sektima vivi me pe suba mari na trocho yome na globe nyemaga ya fi ma gbedo merene globe nyemaga igbedo eye na globe apeto ewenye delanye ewenye apeto nyi eye mecho agbenye so now eye nazu Yehowa anye kplolanye nadeke mahiam o blobe nadeke mahiam o cho zaya mejia agbo pe hiade pepe apeto atwe na o ele notekpo etepe jiji ebe awo ne kplo nuvon ma ela chro agbo le kplo satana roa satana agble agbo kekekem awo numa yike nomnele yike nye gbekui yike nye hanono enuma la agbe nu le susu wonchi ele chro eye neva etrozu enu
de ikene me kpo ma vo eye na gbo be azon me va apeto la gbo Yehowa yenye kplola nye na de ke ma hiam o mi na mi akpo pupu velia le pupu velia e gbo be la nyi pe dama o na me cho akodo na kpo gbode me la me be gbode me agere e be mi te va gbonye nya me yo kata le agbagba jem eye agbale mi awumla nye la mana jujomi Yehowa ana na cho akoanyi eye na de ke ma dongo jina o nu semo yo kata chi yo mesa o nya o dale me gbeto me no le Yesu pen coming ena nyeluvo gbode me pipiton lia ebe gbode me pe tonu wo kplomi ena nyeluvo gbode me ena nyeluvo gbode me neno a egbeji eye neno a tepere ilawa dan odome va esine va Kristo gbo a chota oji kaka so ide afagome analupo agbode me enu yo kata na be agbe wa chaka ejagudu a Yesu adedodo agbome ena nyelupo gbode eme ekplomto tepe jojo le yepe nkolata echo nouveau o ko ebe nyiha nyemebu fon o joy eye mega wo nouveau azon o mega troy de nu koko to gbo ke o mega troy de nu koko to ma gbo ke o ela bina azon akplo to pe jojo o le yepe nkolata pakukinelia ne maison balido blukoti di me ha nye ma von jogbe frade ke o megbo amen le nyama chiwa ne les on do bali ne les on bali do bluko chiri me ha o ma ku o viviti me penu sema o khia me penu sema o ne le so agbo na Kristo de Kristo akpota o yenye kplola o ne le se obe janta ewu na me janta yo kata vabe wa leo le mawu fiarupe amea apetoa ale afia granao atro eye we gbobenari ebe sisi blisio nova yo David e globena ne mele la nyo klom eye sisi blisi va me le na o me po na o me vuvu na nu na eye Yesu Kristo Yesu kenye mawu vila David vila sisi blisimo yo kata tiagbo yo me a Yesu ado chosime eye le nu Goliath va menyi benare be ya va ale vi de kaolo voi eva be ya le Israel vio kata be David globenare Yehowa yikena be medu jantaji eye medu sisi blisiji a Yehowa make awebe maduju eye machotana o eye ewo Philiste ntu ya machotana o eye amesia me kekere agbome abe Philiste to ene eye menyi be echi yo me abe alevi ene olo voi echi po me yo me echi viwo yo me eye o chijila wo yo me eye benare ya po me apega konji konyave zenle Goliath ma ejani la gbome to gbaji le Yesu pen come ne le so Yesu abe de la wene abe apeto wene eye ne so Yesu be yenye kplola o eye Yesu la gbo agbota ebe ne maison balido bluko tidi me ha nye ma von jogbe vrade ke o blonyamala ne maison balido bluko tidi me ha nye ma von jogbe vrade ke o nous vont là vont na toelo nous vont là nous tu nous vont là nyonua vont na toye vont no na eme e vona futo o vona anovon nous vont autori e vona na ganyao nous vont autori e vona na doma na mesi nous vont autori e vona la fisi afi ne le va Christo gbo le fiensia Christo ade nous vont pour me vidale agbome e ye vont de pepe ajoda la agbome le Yesu pen come minya amedo fona ale gbegbebenari o meten gbona nyatepe ike le timenawo vo ne le cho agbo na Kristo a o cho pa gbe na Kristo vo o matema ponpo e la bena o le von le je Kristo yo mea de Kristo doa
de nyatepe ne tso agbo do anyi na Kristo vava owe vo o matema poglo nyatepe of elabena o le fon tso gbe aja magavon o magavon na Pharaon o ma von na Goliath o ma von Nebuchadnezzar o Nebuchadnezzar pe joike o doa ma dongo jina o le Yesu pen come e globena elabena we likplim bo elabena we le gbonye wo ati kplokple wo ati zotifa akonam edo akplode akonyeme le peye ye ya mea epehoho ya pa redada ajo ehia tuame enu manu amesi ke le peye ame yele metoma ma kplodo gede peye ya me o ame yo cho Yesu Kristo abe wope apeto abe wope de la enea edo na kplode edo kplode akonyeme le nye keto nukume wo keto la gba o pa lovi wa do lovi abe to nutu ya ikemi be miadia ye ya la gbela chitre chichi gede ye pe agbeme oh nyonu ya ye mi be mia cho dangbea ye ya va trozu ame bupume na trozu am bupume ye ame vevie na nye ebe esiamide tanam nye kplu yo gbango e ma tonye blobe e ya tonye amesiame yikeje apetola yomea apetoa a sonukunu anowo nukunu la gbo megbesi agbe ebe nyekplu yo gbango pakupi adelia globe jogbenue pra menu veve ajeyo nyeme egbea jogbenue ajeyo me mebe amenu veve ajeyo me nublani popo ajeyo me chochoke aje yo me vovo popo ava agbome ebe kakade jitoe de popo vado ebe doyoyo vado nam ebe gadede vado ne cho agbo na Kristo ye Kristo gere agbomea ye kakade ti de la gbome ne le so agbo na Kristo de la gere agbome kakade ti ebe jogbonwe pla menu veve ajeyo nyeme le nye agbeme kokoko katame blela jogbonwe pla menu veve ajeyo nyeme le nye agbeme kokoko katame ne ame ade choye pe agbe na Kristo de popo hohoare manyibe nkekere katoyo onyo o va ati agbome le wo agbeme kokoko katame doyoyo ike Kristo nana mere manyi benare eyi de kope doyoyo ko e onye na va doyoyo ma ajeyo melewo agbemeke ko katame gadede ike Kristo anaola gadede ma manyi be gadede nkekere katoko e o abe awo mi de judopo monya kaka eye meko asiji eye meko veliaso dare afi kele fem eye emegbembe vese so kata ojo vo judopo monya kaka ye vo kwa ye konu aga trogboke enu aga trogbo oh brobe gbede ma no ne ma o brobe me gbe nyama nous vont diama ga gboko veve se siama ga trogboko abo sampa ba hoda menchama ga vako o eye nu gbegble ma o futo ape antro mo maga trogboko le Yesu pen come eye manno Yehowa peme eye manno Yehowa peme da enye manno Yehowa peme ebe eye manno Yehowa peme nyela manno Yehowa peme da nele moji na jipo nye chamele momaji na de jipo mele moji na de jipo esi wo chonu fun wo kewa nele moji na de jipo esi meye wo chokhoma so na ovo khokhoma be ne va do Kristo gbo eye Kristo gbo ene ya na nya be ye le jipo pemo esi meye gadede avavo ne le moyi na de jipo eye ne le kpo jijo popo mala no mo so ide mavo me
xɔna me ƒe dzidzɔ xɔna me ƒe dzidzɔ ege ɖe dziwo me xɔna me ƒe dzidzɔ ma atsi me wòsɔ yi ɖaa dziɖuɖu ge ɖe me wò azɔ esi netsɔ agbo na aƒetɔ la eye dziɖuɖua anɔ dzi yim le agbo me ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me Are you there? ne le to dzia Are you the one I've been talking about? alo ewò ƒe nya gblɔm me le hã Being a sinner, guilty, nenye nu vɔ lasa fɔdidi le ŋutiwò fifia mediator. aƒetɔa ye nye afuléla eye agbewo me nu vɔ yiwo katã ne wɔ kpɔ eye ne le se be ye ƒoɖi ne le kpɔ ɖokuiwo bena ɖe fɔbula ye nye fɔdidi le ŋutiwò ma aƒetɔ la ana wò tsɔtsɔ ke fiesi ya And the ministry ɖeɖekpɔkpɔ va ɖo the ministry amenuvevea ewɔna dɔ Mawu ƒe dɔmenyonyoa ewɔna dɔ eye wòtsɔna agbe dena miame amenuvevea la wɔ dɔ le agbewo me fie egbea kpɔ nɔvi ŋutsu ma ɖa nɔvi ŋutsu amenuveve gbɔna na wò loo o kpɔ nɔvi nyɔnu ma ɖa amenuveve gbɔna na wò my boy there o nye vinye ɖekakpui ɖetugbivi nye amenuveve gbɔna na wò then the eye multiplicity of goodness Mawu ƒe dɔmenyonyowo adi ɖe dzi le agbewo me le fiesi ya vivitsi ɖo la dzo condemnation fɔbubua ɖo la dzo the guilt will eye fɔɖiɖia ɖo la dzo it's bowed bɔbɔta eye na mia ŋku the Lord has revealed aƒetɔa eɖe fia o what he will do in your life enu yi wòle nɔ bena wɔ le agbewo me unto you enu yi aƒetɔa atsɔ na o so ever azɔ ele gblɔ be ame sia ame yi ke dzi ame sia ame yi dzi la neva ame sia ame yi dzi la neva wòle dzi tsɔtsɔke wòle dzi xɔxɔ ame sia ame yi ke le dzia neva wòle dzi agbe yeye wòle dzi agbe yi ke aƒetɔa ŋutɔ anɔ eta kpɔm anɔ kplɔm ame sia ame yi ke dzi la neva ne le dzi bena ɖe Yesu ne ge ɖe agbo me eye nugbegble sia nugbegble yi ke le agbo me wòatrɔe righteousness on your eye nàzɔ le dzɔdzɔnyenye ƒe mɔa dzi yi ɖe dziƒo ame sia ame yi dzi la neva it's bowed miabɔbɔ ta eye amia ŋku you want this ne salvation le dzi xɔxɔ ya this ne le dzi you want tsɔtsɔke sia freedom ne le dzi vuvokpɔkpɔ blibo ya afi sia afi ne le sɔhɛ nenyea ŋutsu nyɔnu ametsitsi ɖevi kɔ asi yi dzi this at the moment of total esia nye vuvokpɔkpɔ blibo ƒe gaƒoƒo kpɔ agbewòa ɖa kpɔ matemi gbogbo ma yi ke le agbo me wò ŋutɔ matemi awɔ le ɖokuiwò si o that you couldn't kpɔ nu ma yi ke ne zu kluvi na eye ne mewɔe mevo nɔ ye wò ŋutɔ matemi aɖe ɖokuiwò ɖa le mo aƒetɔa aɖe wò tso eme Emmanuel ele teƒe ya ele gbɔwò le afi ma yi ke ne le kɔ asi yi dzi eye ne le kɔ asi yi dzi bena Mawu ne tsɔ yeƒe nu vɔwo ke ya ne le kɔ asi yi dzi bena yeakpɔ vovo blibo ne kɔ asi yi dzi bena xɔxɔ ne sue si eye agbe yeye ne sue si meka afi yi ke ne le o meka afi yi ke ne le o wo yi ke le radio gbɔ radio JVA ye ne le se nya yawo le gaƒoƒo ya me being your savior Kristo your Lord anye ɖela o anye kplɔla o game asu azɔ kɔ asia yi dzi eye na titre stand up titre ele nɔ te kpɔ o lo ele nɔ te kpɔ o enyo ŋutɔ eme anyo ŋutɔ Mawu ne yra o ya kaka Mawu ne yra o Mawu ne yra o Mawu ne yra o take over every evil thing that you nugbegble sia nugbegble yi kɔta ne wɔa ele tsɔe dzo ele kɔe dzo eye ele lia avu le wo gba kple fofo dziƒo fofo la dome Yesu ye nye avuléla o eye nagblɔ na fofo yi ke le dziƒo bena ɖe ele gblɔ na fofo yi ke le dziƒo bena ɖe fofo metsɔe kee eye fofo la gblɔ bena o vinye nyigba kple mi le ɖeka eye netsɔe ke ta nyitsa metsɔe kee and Holy Spirit will fofo la ƒe tsɔtsɔke nye vi la ƒe tsɔtsɔke vi la ƒe tsɔtsɔke ye nye fofo la ƒe tsɔtsɔke raise up your hand kɔ asi dzi kabakaba eye na titre peace of mind ela na wò ŋutifafa le wò susu me dzidzɔ age ɖe luʋɔwo me ana wò dziɖuɖu enumɔwo yiwo katã mate ma ɖu wo dzi sa wa Yesu ana wò dziɖuɖu ɖe numɔwo katã dzi
ewo ike le kaka aƒea me ɖa ne le kɔa dzi eye ne le afi sia afi ne le eye ne le to dzi de la Yesu akpe ɖe ŋuti o wo ŋutɔ ne le ʋli be ya do go le kpetesinɔnɔa me ya do go le sigayɔyɔa me ya do go le gbekuyɔyɔ aɖitama yɔyɔa me vɔ amete dodo le me o Yesu Kristo akpe ɖe ŋuti o Yesu aɖe o tso nu vɔ me aɖe o tso gbekuyɔyɔ ma me aɖe o tso kpetesinɔnɔa me awɔ na o fifi la esi ne titre ye ne kɔ asi ayi dzia nɔ gblɔ nya ɖe ne to ne be aƒetɔ fi kake ne le míaƒe gbese mo gblɔ nya ɖe na aƒetɔ le afi ne le ma eye na gblɔ be aƒetɔ menɔ xɔwo me ne lea fi ka ne lo le dziwo mea ne kplɔ mi ɖo le mɔnya ya me ne kpɔ katutu fifi me be aƒetɔ la tu ka o ma do gbe ɖa le tawɔ azɔ fofo le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me míede akpe na o le wo nya yi ke me kɔ petepete ta ewoe bu fɔ nu vɔ gake me va bena na bu fɔ nu vɔ la ne wòanye zomavɔe la nye tɔsɔ yi ɖe mavɔ me fifi o nu vɔ hena fu wɔame va na me ƒe agbe me nu vɔ hena fu kpekpe va na me ƒe agbe me nu vɔ hena gbegblẽ va na me ƒe agbe dzi nu vɔ hena ʋɔnudɔdrɔ̃ va na eye wo va yewo dogo le woƒe nu vɔ ƒe agbenɔnɔ me wo dogo le woƒe nu vɔ wɔwɔ me wo dogo le woƒe nu vɔ ƒe nuwɔnɔ me nu vɔ ƒe nuwɔnɔ aƒetɔ me do gbe ɖa le wo nugbedodo yi ke mate ma do kpo nuwo ta tsɔ woƒe nu vɔ ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ woƒe nu vɔ ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me na le tsi na wo klɔ wo ŋuti na trɔ woƒe agbe ne wòanyo wu eye nu vɔ yi ke kpɔna ŋusẽ ɖe wo dzi nu vɔ yi kpana tse ɖe wo dzi nu vɔ yi ke lé na wo sa nu vɔ yi ke wɔ wo kluvi sa aƒetɔ me do gbe ɖa bena kluvi nyenye ma ne gbã le woƒe agbe dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me ɖeɖekpɔkpɔ vovokpɔkpɔ tsɔtsɔke dziɖuɖu na tsɔe na wo dometɔ ɖe sia ɖe eye le zã sia me tɔxɛ ɖea mele do gbe ɖa bena woƒe ɖeɖekpɔkpɔa woƒe xɔxɔa anye xɔxɔ vavãtɔ ale gbegbe bena Mawu ƒe gbɔgbɔ ŋutɔ anɔ ɖi ɖase nɔ bena xɔxɔ su asi o mekpɔ ɖeɖe aƒetɔ la le yeƒe gbɔgbɔ me to yeƒe gbɔgbɔ dzia eɖo kpe dzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me kpɔtɔ nɔ tsitrenu eye eyiyi sia nye toƒoɖoƒe eyiyi toƒoɖoƒe yiyia yenye yiyi ke me ye míaxɔ ŋkɔ o gbakple kaƒomɔ dzesiwa gbakple afi yi ke nelia le madzidzi mea pastor agatrɔ va eye wòado gbe ɖa le tawò bena kɔkutiwo katã na ŋe eye gbɔgbɔ vɔmawo yiwo katã va xɔ nɔƒe ɖe agbo me yiwo le to fu wɔame na wo le agbo mea mado gbe ɖa le tawò eye nàxɔ katutu eye agbo ato tso woƒe asi me le Yesu ƒe ŋkɔ me gake eyi ya me ke mi le fifia ye nye toƒoɖoƒe yi nye yi ke ame yiwo kɔ ƒe asi dzi yo gbakple woƒe kaƒomɔ dzesiwo kple kɔ yi ke me wo le eya ya ɣli gblɔ be gaɖeɖe ava nam dziƒo ɖo kpe dzi vɔ fiasi ya dɔléle ɖe kpekpe vevesese ɖe kpekpe aƒetɔa aɖe ɖa le agbo me eye gbɔgbɔ mawo yiwo katã tsɔ ku nuku gbana me to ku na me nukakewo tsɔ va agbo mea woƒe agbamawo ne lɔ ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me kekevi ma yi ke me ne nɔ anyi ɖo ɖe woe asɔgbe da ɖe ne do le kekevi ma me le do le me le nya gbɔgbɔ yi ke lé wo da ɖe afi ma le be o kplibɔ ƒe gbɔgbɔ enu ma Yesu gblɔ bena ɖe nyɔnua mate ma dzɔ le ɖokui si o eƒe ame 8 sɔŋ exa gɔdãa eye esime gbɔgbɔa do le nyɔnua mea nenya gbɔgbɔa la nɔ gblɔ bena ɖe megaɖo to Kristo lo ɖo to nyia bɔbɔ nɔ anyi le afi ma meka mo na gbɔgbɔ ma
egbe ma le di tso gbɔgbɔ fɔ gba me kanku me na gbɔgbɔ ma le Yesu ƒe ŋkɔ cancer cancer ne kpɔa gbɔgbɔ la nɔ gblɔ na wo bena de bena megaxɔ dɔyɔyɔ me kam me na gbɔgbɔ ma le Yesu ƒe ŋkɔ me dɔlia me ƒe gbɔgbɔ ma dɔlia me gbɔgbɔ ma edo la gbo me eye edɔ yeƒe nya ɖa eye woyɔ dɔwo eye woɖe wo tso woƒe ʋe me eɖe wo tso woƒe ʋe me enya edɔ nya ɖo ɖa eye egbe yi ke woɖe mɔ na yenye Yesu Kristo ƒe gbeɖiɖi yi ke le gblɔ bena medɔ nye nya ɖo ɖa ne xɔ dɔyɔyɔ avɔ mele se dɔlélia ƒe gbeɖiɖi dɔléle ma yi ke le gblɔ be bɔbɔ nɔ anyi le afi ma bɔbɔ nɔ anyi le afi ma maɖo to dɔlélia ƒe gbe o ne le nɔ anyi le afi ma ɖe leke le ate ma ɖe nukunu afia o ne le bɔbɔ nɔ anyi le afi ma le se dɔlélia ƒe gbeɖiɖi aɖe leke nate ma akpɔ nu o ame ɖe le ƒo nu ƒo na wa leke le ate ma ase amea ƒe gbeɖiɖi o ele nɔ be na ɖo to Yesu ƒe gbe ekpa ne nukunua wo le dzi nukunua fika ne lo kɔ asi dzi amawu kpɔ le afi ke ne le amawu kpɔ o na kɔ asi ɖeka yi dzi eye na sɔ velia ada ɖe afi ke dɔlélia le eye atse ƒe nya ŋusẽ ƒe nya medza doe ɖo ɖa o ne va ɖo gbɔwoa na nye be ye xɔ vovo kpɔkpɔ ye xɔ katutu me vo fofo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa aƒetɔ ɖe ame sia ame ta ame sia ame ke dɔléle le yeƒe lãme vevesese le yeƒe lãme dɔléa me ɖe le yeƒe lãme medo se na dɔléle ma bena dɔléle ma ne do eye na xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me ewo yi ke nye dɔléa me gbɔgbɔ gbakple amisisi ƒe tɔtetea yi ke aƒetɔa tsɔ nama mede se na o be dogo le Yesu ƒe ŋkɔ me ame yiwo to ku na wo eye womete ƒona nu ƒo eɖanye enu yi ke le dzɔdzɔmenua nu alo yi ke nye gbɔgbɔmetɔ yo mede se na toku na me ma etokuku ma be tokuku ʋu le Yesu ƒe ŋkɔ me ade ma ƒonuwo mi ƒonu ƒo le Yesu ƒe ŋkɔ me eta yi ke ŋɖe le ʋã le ta me goɖogoɖo ŋɖe le ƒota sigbe bena ɖe wole to fufu le tame na wo ene mede se na fufu toto ma enu ma yi ke le ƒota me na woa be nu ma ne do le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ medo gbe ɖa bena ame yiwo cancer le woƒe ŋutilã ƒe teƒe ɖe kpekpe woƒe gbakple wo Yehowa naɖeke mesese na wo o ame mawo maku o wole atsi agbe ne ge ɖe wo me fifi la tsitre titi ne su wo si fifi la eye wo dɔléle wo cancer ƒe dɔléle fia eye naku le Yesu ƒe ŋkɔ me koko yi ke to le mie le woƒe nutinu ƒe afi ɖe eye ne be ne yi nugodoa koko ma dona nuƒo na me do se na koko ma bena ne fia le Yesu ƒe ŋkɔ me egbe yiwo katã sem ne le eye ne le gbe aɖewo sem eye egbeawo wole tsaka wo le mɔ dzi me tsi gbe mɔnu xɔ dɔyɔyɔ eye naxɔ katutu le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa bena nutete ƒomevi ɖe kpekpe yi ke le ŋutilãwo me ele nutsi na wo nutete ma ne bu ne fia eye aƒetɔ medo gbe ɖa ame yiwo enu yiwo katã nye nutete alo ele woƒe lãme ne fia le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa be abosam ƒe enu tsɔ nuku dzi na me esɔ nusɔ tsɔ nuku dzi nɔ be mate ma kpɔ nu o medo gbe ɖa be abosam ƒe nu bla ŋkume na me ma ne ɖe dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me glukoma xɔ dɔyɔyɔ eye nuku ƒe dɔléle ɖe kpekpe yi ke wɔ be ŋku wòatsi ʋu ŋkumawo
eye enkutu aneko eye na kponu cheke le Yesu pen come aforeka ike kpekpewu novia aloreka ike didiwu novia o apeto na bena alo ike kpekpoa afo ike kpekpoa ne do ne wa sokle novia le Yesu pen come verse se ike le akota na o hodoyoyo le Yesu pen come fuwa me de pepe ike le wo susu me do gbera bena apetua ne na ofofo ne yodo na o adabwa pe dolele tagbogbogle na me pe gbogbo dogo le Yesu pen come eye ameyo chape le vo eye chape le gbede no kla me do gbera bena hodoyoyo le Yesu pen come akpare ka tutu na me to apeto apenu sentri akwame hodoyo le Yesu pen come plibo e ne chi azigbe me ne chi kekevi me nukunu wavadona o me do gbera bena apeto apenu sen ne didi de di ofipila chitre eye nazazoni chitre eye nazon ne vo cho nusia nu yike blafo o nusia nu ibla te de kekevi mama ne kpoka tutu chosi me beki mawa cho pugbe wo apeto adokpe wo doyoji amesia me ike le tepe ya amesia me ike le radio amesia me ike la fisi afi ko le nukunu ibiamnele nukunu ijimnele avadolo doyoyo ijimnele a doyoyo ibiamnele apeto evadovo gadede yike biamnele gadede ma yike le dro vevia eswasi ofifi zame jipo do peji la gbesi agbeme apeto ado peji eye wo dede gofia la gbesi agbeme nukunu ane dezon nukunu ane je la gbesi agbeme fifi le Yesu pen come apeto nabe wo titre titi penusia ne wo do le amesia me pa gbeme fifi la do pe nukunu adina mesia men le Yesu pen come me do gbedale do lise sebe nukunu me hwe do lise sebe doyoyo e swasinye do lise sebe gadede me hwe jipo do peji la gbome